سال تمام البنتما ونام مكان ليقتلا 6 سال تمام البنتما ونام مكان ليقتلا دل بره بیسکان وکا دل بره زیلفان شکا دل بره دل بیر مکا دل بره مش بیر مکا دل بره بیسکان وکا دل بره زیلفان شکا دل بره دل بیر مکا دل بره مش بیر مکا وقت فيلي بهنقفة من تمد بيروش وشفا قول وقت فيلي بهنقفة من تمد بيروش وشفا ديل باري بيسكان وكا ديل باري سيلفان شكا ديل باري ديل بير مكا ديل باري مش بير مكا ديل باري بيسكان وكا ديل باري سيلفان شكا ديل باري ديل بير مكا ديل باري ديل بير مكا استودیو TRT کردیه صبح بخیر روز باش تماشاوان عزیز داویه هفته ایرو بستران کارنگیم به موزیک که خوش مدست بکر بله تماشاوان عزیز اما ایرو باسا خوارن و خوانن هرمه بکن گلو الولاته ما لکیجان باجاره کیجان خوارن نافداره خوارن و خوانن که هاتنه تسجیل کرن کیجانه لکیجان باجاری کیجان خوارن هاتیه تسجیل کرن اما ایرو باسا بکن گلو پیواجوی که چاوایه خوانن me çavatên tescil kirin kerem kin hûn ji mesajên xwe ji me re bişênin li bajarên we kîjan xwarin û vexwarin navdar e hûn ji kîjan bajarî me temaşe dikin kerem kin hûn jî fikr û ramanên xwe mesajên xwe ji me re bişênin telefona me li ser ekranê ye 0506 605 7 533 6 ji vê numarê hûn bidikarin her tim mesajên xwe ji me re bişênin kerem kin em mêvanê xwe jî nas bikin gelek mêvanêm li hêja îro li stûdiya me ye mêvanê me ne em ê sohbetekê xweş bikin Akademisyen İlker Aksoy, mamasa tıpkıratı. Navxeyre de bixiyam, Xudeş terazi inşallah. Çavay başı. Ez başım, uji başım inşallah. Gelek yoxuşum. Acı gelek memnun bum, bahatınatı, malatava. İnşallah. Stranbeş Emrullah Manas, gelek spastıkı, müzikşen, Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Malavava. Böyle temaşavanın aziz ekiba dawiye hafte jbo ve veterek amade kiriye. Kerem gün em temaşa bikin İro hürgüliyen mücarame çine. چاندا خوارنو و خوارنه ناو جواکا که ده چاندا جیاناوی جواکی جشکره دیگه. اف چاندا جیانا جواکی جی نفشکی در باسی نفشکی دینده به و به آوایجی چاند دومه. ایجاد جواکی که ده گرینگی چاندا خوارنو و خوارنه چما اوقاس مهمه. دناو برا خوارنو و خوارنه و چانده ده تکلیه که چاواهیه. د ترکیه باجارên gastronomiye kîjanê di gastronomiyê de nîşaneyên coğrafî çiye nîşaneyên coğrafî çawatistan dir map û heqên xwarin û vexwarinên bi tescîl çîne li Tirkiye xwarin û vexwarinên navdar ên nîşaneyên coğrafî standine kîjanê li kîjan bajarî çi pirtê xwarin û vexwarin kîjan tam li kîjan bajarî navdar e bersiva van persan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanê pisportên ser ekrana we Bele mamoste tu diş saat bixêratî sersera serçavara hatî em ê îro bahsa çanda xwarin û vexwarinê xwe bikin lewra li welatê me demam bêjin Tirkiye xwarin û vexwarin tê bîra me yani bi kebabên xwe re em bi şalgama xwe re em bi çaya qaçaq re cûr bi cûr xwarinê xwe re bi şîraniyê re bi baklava re em gelek navdarin li çar aliyên welêt gelek xwarinên me navdar heye lê xwarin mamoste ji bo me tene nexwarine yani demam bêjin xwarin ne ji bo me ku tene nava xwe têr bikun em xwarinê bixwin rabin demam mêvanek tê
malama mesela vak minak em nabejin tibirçi em cida sıfra amadetkin yani oktem havale xwarim em devre em hevdû bin em dibêjin kameran xwarinek bi hevre bixwin yani em ji bo me tiştekî gelek girîng e îca xwarin ve xwarin û çand çawa têkiliya wan bi hevre çawa ye çima xwarin li welatê me ew qas bi qîmet e em biveya dest pê bikin. Belê ew ku em teve zanin rojê sê caran xwarinê dixwin çixan vala dibin tişta ve dixwin xencî rojê yani jiyana me de ciyekî giring digrî xwarin li gelî de nav gela de xwarin demên berê heya îro bi cûr hatine ciyanîn bi herema de gorî erdnîgariya wan gorî hevayiya wan tiştê ku tên çandin xwe dane hev û xwarinê wan çêkirine ji bo xwarin taybetî be gelek nav wî gelî de ciyekî cuda bikirî li gelê me de li civaka me de berê heya ana tiştê ku çandine gorî nixrên olî yani dînî gorî ekonomiya xwe aliya borî gorî dîroka xwe gorî erdnîgariya xwe van tişta dane hev û bi xwe xwarinê çêkirine ciyekî taybetmendiya xwarinê ji bo ku giringî ye nav gelî de dema ku em mirovekî hes dikin dema ku em qadirekî didin mêvanekî xwe em jêr xwarinê çê dikin yani em çanda xwe bi xwarinê tên ziman Xwarina herî xweş em çê dikin Erê, mêvan mesela- tê malem em nabêjin tibirçî em cîra sofra amade dikin. aynı wilo mesela yek mêvanekî ku em pir hes jêr dikin em sêçar xwarina jêr çê dikin ne çeşitek tenê ya da mesela xwezî guzavê xwe hez dikî terî jêr ku tirka çê dikî ya da Goş çê şambureke çê dikî goş çê dikî ku em jî hez nakin hêkekê dişkê dibe bixwe yani gorî hezkirinê gorî alî olî de mesela gelê Müslüman tiştê ew ka naxwin yani ê beraza naxwin mesela ev nav gela de alî olî de alî dînî de Yani dine me xwarinê. jî gelek tesîrî xwarin ve xwarina Erê. dike mesela li Müslümanan de jî cudayî mesela Şafî li Bahrê çi derdike ji Bahrê çi derdike ve dixwin li Rast e. Henefî ne wisa ne yani ev jî dîne me jî tesîrî çanda me dike tesîrî xwarin ve xwarina me dike. aynı wilo ji bo ku mesela alî olî de ser xwarinê ciyekî pir zêde dikirî gencî wana mesela fêkiya alî tiştê heyvana de tiştê ji xewlê te got tiştê Bahrê de ser olî de ser dînê de çi helal bî em wana dixwin ku ne helal bî mirov naxwî İja mamoste dema em dibêjin gastronomî li welatê me kîjan bajar tê bîra me yani piçkî pirseka zor est texmîn dikim mamoste. ana ez Lewra? batmanê te moj Mêrdînê me ku ez bêjim Entebê vê bê malata nava Valla xwarine Mêrdînê jî xweşin, Ra. xwarine Batmanê jî, xwarine Entabê jî xweşin. yani Xwarine Behra Reş jî xweşin. Yani li welatê me xwarine her derê pir xweş e. Lê piranî roşlata navîn sankî bi xwarin ve xwarinê Yani, navdar e newsa erê em navdarin û Em ê goştê herêma xwe meselê de îro hepkî bi taybetî li ser herêma xwe jî îro bisekinin. Berabî ana goştê me yani navdar e Belê, û baş. şêraniyê me navdar in kes nikarî yani bêguman tiştê xweş tên çêkirin li herêma me li xencî wan sê bajar hene jêr dibêjin bajarê gastronomiyê yek Hatayê yek Dîlok Antebe yek jî Afyonê ev UNESCO nîşanî daye wan yani em nikarin wan ew bikin Afyon, Entap, û Hatay Hatay. her sê bajarê gastronomiyê tên nîşan kirin em karin ji wan re bêjin ev serî de tên û alî herêma me de bajarê Amedê bajarê Diyarbekir bi xwarinê de gelek pêş hatiye Mêrdînê jî pîş Amedê re xwarinê wan pir xweş in Ana bajarê Batmanê ev 20 salî wî ev 30 salî wî bûye bajar berê navbera Sêrtê û Mêrdînê Amedê bû ana xwarina Batmanê ev her sê xwarinê li bajaran tên çêkirin Batmanê jî tê çêkirin an Sêrtê jî tên çêkirin an Mêrdînê jî Lewra nêzî hevdin. yani ji Keten bo av ku em hevdû. aynı heremekê te ne xwarinê me mîna hevin ji xwe ewka xwarinê jî ev e yani xweşbûna xwarinê bi cîran tê cîran bi olî mesela Suryanî xwarinê Suryanî cana Müslüman çêkirine Hristiyan çêkirine Mêrdînê piranî Aynı newsa xwe- mamoste yani li Mêrdînê piranî li ser xwarinê çanda Araba jî gelekî heye. Yani ez jî ji Mêrdînê me mesela diya min xwarina Araba jî gelekî mesela çêkir. İrok Erok mesela. mesela evet. do gotibû Irok mesela em
جرد بين كتلك أو عروق تشيتكن أره. وعربكية مثلا هنجاس مثلا بعربكية أمجي تشيتكن أوجي تشيتكن لا فرقا اروك كتل شي ما مست يعني باوردكم اروك رجي دبجين كتلك المردينه الهري ماما مثلا اروك و كتلك جهف جودايه مثلا حتى يجي دبجين اوروك نفس عادي شكله وان حبكي جودايه هر çarlarlıya valat gelek ciya kütülka çetkin yani içli köfte ya. Heramek ejerde bejin erok, heramek edben irok, heramek edben kütülk yani nav havqa çıqa bu garinji çekirna wan mina heve. Avli de savar sındike xo şişe xo çetkin, havireki çetkin ev ka wan havire xo çetkin Davide hundre ve de frage kutukun hundre wan garin gori uloji nave wan jiten guhartin. Mesela irok savara xotene savara şiş dem jerde bejin savara hurik. Xora havir dikin ave berdin seri xoya xodixne baş de hasrinin şxor dikin havir. باوردكم goşi tetkeve nava hevira. Mesela ay Suriye'nin de goşi dixne. Arab naxne em mesela em naxne. Herama da sade çetkin salça jinaxne ava bacan jinaxne. Patat çetkin piçki salça. Hinek bacan jitkin. Asli ve tenne besavar u xye çetkin. Çedikin hundreveji goşte xo nasona pivazi xo baharate xo tavişn şxor çetkin erok hebki pankiriye groverke. Ema kütülkeme mesela ke muskaya ulo. Are. Evan groverke hebki pankiriye ev nakelenen. Direkt dixin nav rune sordikin. Taybandmendiya erok eva. Cudaya veç eva. Ema mesela kütülkeme ama ke muskaya çetkin em dikelenen ya da tınav pişti kelandi xina feka u sordiki. Tuteri Ali Antep'e salça dixne mesela. Ali Antep'e ne groverke o ki hikaye mesela şeklevan. Tuteri hatta دیسا عین او که حکایه سالچه و بهرات دخنه ویره خو. نه ویره خو. یعنی هر چرالی ولاد جی وان تشتاچید کن پچک تشته جودا نوان ده هیا مثلا. لدمام کن بیشتر کترک مثلا برای کی جان باجار ببیرامه؟ خودی کو از من باتمانیه. لگرمش مردینه. هاوش نامش مر کترک چید کی باتمانیه. باتمان مردینه آمد هر سه باجارجی aynı tiştaçetkin serteci çünkü harama meyke her çar bajarji kari eme hoşture. Yani kutuluk yani her dere kutuluk hoş. Antep'e hişke göreyim. Mesela restoranda Antep'e çetkin groveri kulav ki hika çetkin. Baroka çetkin. Hişke abke video eme nerme. Amjulu hişkin belki yine kedince hişkin ev gori zevka wana mümkün. Gori tamam deve merhaba aslında. Aynı öyle. Merhaba çava hindi be. Yani asla mamosta merhaba diya koçu dibine çi hindi be. يعني دماكم مثلا ديام خوارنك تشيتك مثلا لجوري من كتل كي ديام قالك يخشه يعني هر لجوري هركزي خوارن وخوارنا دياوان قالك يخشه على ما عندنا مروه مرة تشاوا هند به وصدر باست براسي يعني أجيب هفاجوه كباوردك لما ماستم أم بحثا باجارين غاسترونومية تذكر ما قلت أنتب أفيون وهاتاي آلی و نسخه ده و نشانی دانوان İcab pevajoya ke çava yamamosta mesela lualate mi liseri UNESCO'da da çava der çava dibe. Tu başvuruya xodiki mesela ser bajar diki ana nişane ya coğrafi nişane ya ardnigari heye bajarime sala notu 50 de dest fikriye evsi sali ve nişane ya dedim bajara. Haya anazi 1500 ser 1500 xwarin u tişt nişaneyan ardnigari nişaneyan coğrafi sendine. Ev bajarji mesela bajare dil ki 106 nişaneyan coğrafi hene xwarna ere tomar kirne u gotine emene u çune paspor yani bilim adamı çune uzman lenertine raste u ve nişane danevan bajere afyonji penci xwarne wan nişaneyan artnigari sendine disa çilu tişteki hatay bajere hatay van nişane afyon hatay zedetire afyonu hatay zedetire ev her se bazar İcave cari Ahmedi Bajari Ahmedi 56 anagaya 56 nişane sendine u başvuruyan devam diki peşerojede ve Bajari Ahmedi ji bir Bajari gastronomi inşallah. Camam olsa Ahmedi mi faham kır, Müdülyoke mi faham kır Hatay? Afyon İki cümle cuda hat. Şimdi Afyon bikijan xwarne xwara ketiye lista UNESCO? Ana mutfaqa Afyon gelek devlemende. Gel kupır nizani sebeba ve
مثلا قیماقی افیونی پر نافداره بله و جرد بین شریانه قدایف اکمه قدایف نان قدایفان هم پر نافداره گوشتی وان پر نافداره آلی مانتیه وان هنه او که کتلکی ما مینا کتلکی ما خوارنی وان هنه و خوارنی وانی گها پرن و هر رو پیش تری گلک فستیوال آماده دکن هر سال فستیوال چه دکن و اف işletme heremi lokante wan restorante wan jî wan xwarina kartênin wan xwarina gelê çêdikin mirovê ku xerîb terî wira wan xwarina dixî bi vê sayê bûye bajarê gastronomiyê kêmasiya me Mêrdînê ê Batmanê şuxlê me kême Mêrdînê mesela bajarê Mêrdînê alî xwarinê ve xwarinê de gelek dewlemend e بله راست تمام مثلا اختیار جت مردن یعنی جی کولو سپهیتنه کم هرن خوانه بخون جی کولو خوش hani mesela insan digeri de bekar ki taybet ki canı mesela ki can خوانه ve taybet ki de çedikin ama tamavi binerin şu an turizma gastronomiye taybetmendiya ve eve بله yani اختیار چی مردینه جی مردینا جورج از بیجم جی دیروکی yani وراجی پرانی جی قهوه هیا جی چای هیا yani سر خوانه پچکی ره خوانه مگلکی نافدارن گلکی خوشن سه جهه سه چهار رستوران هي اللي وقت دنجي خبرات يعني توريزم جي باورتم قال لك تاثير خوارن وخوارنتك يعني بلي انا توريزم الي كاركرن يعني قازانجه سدما ولو او بر فانتشتان نقاتنا لي انا حرما خوارني حرمي جيكو تشيدكن روج بروج زياده دبن حبكي كماسي وانا بر بريوان زياده مثلا خوارني كو حرمي تشيدكن اي تابت تشيدكن بريوان زياده كان ناخذ بلو بر زياده بدي چخا جيولو پر ببن ان شاء الله في بيشره جده خوشتر چبي اما كماسي كمزنه لا علي باتمان مثلا رستورانتي حرمي برن محلي رستوران يعني باتمان في علي ده تشتكي باش ان شاء الله في بيشره جده هري باتمان کی جان بخوانه خور نافداره باتمان سری ده بدون بینستن باتمان بله از مردین ما انا باتمان دیشیم کوم باتمان بینستن و ترشک وری برو ترشک هم خودی درکتن هم نادن و سری ده ترشک گوش خو اما شش نشانه انستندنه ای سری اولی شامبرک سندنه شامبرک ما خودی درکتیه و ondan sonra piçik jerdi bejim piçik unzanen havere kutulk eko ber kutulk dmeni hur hur vulo dasrenin ya groverik çetkin ya dasta dasrenin dikamo ka xwarne wan dikelenen rune xosor dikin salça xobi rune xobi pul bera xo taven seri u maşi ledikin seri jiwe yağı xo tavejin jerdi bejim piçik hatta piçik şey okstan diye ere mesela da piçik ha piçike şamburake u çileke sasoneye hungive sasoneye gize sasonene و تریه مزرونه جی ام خودی درکتم مردی نره در بخشی به و خودی درکتم اره ولی مثلا تریه مزرونه مردی نه نه ولی کارن شر بکن چو دستمه شخو نشانه اردنگاری اوه یعنی مثلا تریه مزرونه علی بطمانه جدرت که انا چاو مثلا کرجفسی بره علی گریدای مردی نبو انا گریدای بطمانه یا یعنی کرجفسی جمره نهیشتین yani چو ولی چو گرید دسته خوزو بگرد هر وقت ماموستا مردین کی جان خوارن و خوارن خور نافداره انتب یک بیک تو خازم سروام بسک مردین جی نشاشم سر سی خوارن خود نشانه جغرافیستاندیه آن ام نکردن یک دو گلک خوارن مردین هنه مثلا عنجاسی هنه قبولگاه دولماسی هیا کتلکیوان هنه ایکو آنا نای بیرامن گلک خوارن وان برنجاب بیف هد چت کنه ماموستا فیرک امزيبن بعفترك باور دكم خوارنا سوريانية او خوارنا سوريانية عنجاسية عربية مثلا وهور ريفا كرمان جاية هور ريفي اوكستاندية ما مثلا تسجيل استاندية مردين استاندية مردين استاندية ويا باش نا ولا استاندية ondan sonra İrok استاندية بله و دمسا خو استاندية دمسا تريمازرونا مردين استاندية ای باش نه مردين ماشاءالله دولمند اما گره خودی داره گره خودی داره که نفسه يعني مثلا ايكو الوان اف خوارنا ده تسجيل كرن كي دوان تسجيل كرن يعني انا كوميتايا اوكي ترك باتنت كوميتايا هي تباشوريا خدكي اوتين ليدنرن دبيكا اف خوارن تي چيكرن اناين چيكرن اولي ليدنرن و مثلا رستورانتي حرمي ده كوناين چيكرن نادن مثلا تكاري بنفسن تبي اف خوارنا منه اما دركته كوناي چيكرن دبينا امنادن تا خنجي وجي دنيرم مثلا تخوارنا مثلا شامبرك او كاخو كرنا
دنبین کاوی حرم ده اف تشتی کو تخنه خوارن تین چاندن مثلا ساوار مثلا اروانه ما او گله شی حرما باتمان تین چکرن او گوشته کو تخنه یا گوشته برخکا تخنه او جی کوچرا مثلا خودی دکن لید نرن کو هف دگری دبی تمام اوی نشانه دادن و غنجی ویجی گلک دیروکا وی ده derke de hatibi nivsandın ya da nav gel de gerek bir hatibi zanabun. Mesela baklava ki amışkire bejin ve bir Antep baklava ve na bejin tine. Bele. Serve evki kumrov ya da civakek başvuruya xoy civa nişane yan coğrafi kır. Gerek van katibi pişti van şarta kuanci ve nişane Karın nişane bistenin yani. Karın tescil bakın. Gerek kurumak için başvuru bik yani mrov seri xwe Aliye fermi te seri. Fermi gerek kurumak yolu evka xwe biki ku mrov seri xwe herî nadin wan. Çünkü ji bo bajareke civakeke yani an bajarekiye gerek kurumak fermi evka xwe biki. Bele. Mamosta tego baklava. Dixwazim ser baklava jî bisekdim. Yunan berî me. Yunan yan dibêje ameye. Em dibêjin ameye. Yani kîjan welat aneka baklava tescil kiriye? Anan nişaneyan coğrafi li welatê me de li Tirkiyeyê nişaneya wan heye. û aynı vê nîşanên de alî UNESCO ser Amedê jî heye. Bele. Yunanistan berî me evka xwe kir başvuruya xwe kirbû ama ana Antepê ya serî de Antepê baklavê nîşaneyan xwesend. Yani ana kes nikare bêjî baklavên Antepê ye nîşaneya xwesendiye gencî wê ji 32 xwarinê Tirkiye alî UNESCO'yên de nişaneya wan dane wan. Yani Yunan dibêjin ameye? Nikar nana bêjin. Çünkü nişaneya baklavê Antepê heye çıxa bêjin jî pere nakerd. Yani cana dibêjin naveyan piçikî cuda dikin dibêjin ameye. İyi taxistî tavên ser wan. Paşê dibêjin ameye. İca mamosta piştî ku em mevan xwarina me tescîl kir. Ci heqê me çi ye mesela? Yani mesela kes kara bêje ev xwarin neawê ameye. Heqê me li dünyayê çi dibe çawa dibe? Ku bajarek vê nîşaneya send jê pê bi bajarê din çıxa ku bêjî amin jî nabê xwedî derketin mesela. Çıxa bêjî jî ana şambrek a Batmanê ye. Vê piştî ku vê nîşaneyên sen. Xencî wê jî ku bajarek vê nîşaneyê bistenî vê ev xwarin bên tomarkirin. Yani vê tarifa vê xwarinê hew xera dibî. Berê de mesela em behs dikin em dibe berî 20 salî wela vê xwarinê wilo çêne dikirin. Piştî ku hat tomarkirin yani evka çetawê nivîsandin 20 salê din vê mirovek were lê binerî vê binê were çetawê va veya standart tice em jêr dibêjin vê gorî were çetê xwarina xwe çêkî. û gencî wê mesela çanda xwarinê de karin xwedî derketina xwe zêde bikin. Karin nav festivala de mesela bêjin ev xwarin ameye em ê vê çêkin. Yani ji bo bajarekî her sal cur bu cur festival te çekirim. Her sal jî zêde dibin. Li Ankara menûçeyê jî çekir. Mesela festivala xwarin ve xwarin Antabê hebû. Festivala baharat salça û kebaban hebû mesela. Me got kebap mamosta. Kebap yani em bahsa Pirseke zor anas bi Antepê ana bi irfa reha anas bi Amedê tescil kiriye? Her sejî tescil kirine. Min aciger Antepê Amedê tescil kiriye. Rihayê axwe tescil kiriye. Adana axwe tescil kiriye. Mesela kebaba Adana'da tenê bibere sor dixînî. Gencî goşt, bibere sor û yaxê dûf pêve tiştekî naxî. Ku tiştekî tintêxî nabî kebaba Adana. Taybendbendiya wê ev e. Yani oxtayam için mesela restoranda canım tevli hev dikim mamosta. Dibêjim kebaba Urfa dixwazin, Riha dixwazin, Adana dixwazin. Yani dibêjî Adana tenê firqa wan ev e. îsota sor heye. Tenê îsota sor, baharat û goşt. û rûnê dûv. Jê pêve tiştek tune. Jê tiştek tune. Na ku hebî ne Adana'ya mesela. Yani mesela vana jî li gorî mesela kebaba Adana. Wisa tescil kirine. Mesela Rihayê de hiç fêkê mekê naxî. Tenê goşt e. Goşt baharat e. Urfa'yı da mesela kebaba Urfa. Amedê ji xwe ne kebabe em jê dibê ciger. Cigerê û kebaban ji xwe cuda ye. Ew jî tescil kirin. Rê çawa. 5-6 xwarin bajarê Amedê tescil kiriye. 5-6 maşallah. Nêzîsî wan jî hene yên başvuriya wan jî hene devam dikî süreca wan. Li deman bêjin xwarin mamosta ji xeynî Adana, Riha û Amedê Hatay jî pir tê bîra me. Piranî bi baharatê xwe yani ji berê de Hatay nav û deng e. Hatay bi kîjan xwarinê xwe tescil kiriye? Şimdi sedema ku Hatayê
ناوتن که عین مینا باتمانیه گلک گلی جدا جدا تین هنه تأثیر عربان سر وانج هي ای عربا ای هریستیانا ای کرمانش دیدن ای ترکا مثلا روح البامة هي اللي باوانج باوانجه مثلا امزید بن سینی کبابه ای اوکت سفره مثلا تپسیه که تیده کبابه خو بیبری سور بیوازن و بهاراتی خو تاوین راستکن تپسیه ده آوا باجانا بردن سرین تاوین مثلا فرنه بله و غنجوی مثلا ای پر نافدار هر چارالی ولات چه دکن کنفه مثلا كنافة عرب بعد هاتیه ولاتی ما سر عرب هاتیه هاتیه و انا هاتیه بلا بویا نشانه ان کنفه هاتیه سندیش خو هر چارالی ولات جی انا کنفه چه دکن یعنی ازنم انا تواجی کنفه خورنه بله والله دولمندی که ولاتی ما مثلا کنفه باقلava aynı şekilde ساعت خوش با ماست صحبت هم خوش در باست به ماشا اما هیم بحثا خوان و خوانم باجاریم خوب بکن لما حب که بهنا خوب بردن اما استرانه گهدار بکن جی امر الله کرم کن عشقنا دمو دوران تیا رشدیا تیا تاریه دینات دندار دیو استور مینه تو عشقنا دمو دوران تیا رشدیا تیا تاریه دینات دندار دیو استور مینه تو میمانا خزریا توت بارا خوننده فتلینا گولات بوبا گولا و ساریا سرنده چرخینا میمانا خزریا توت بارا خوننده فتلینا گولات بوبا گولا و ساریا سرمده چرخینا میمانا خزیریا دوست بارا خوننده فتلینا گولات بوبا گولا و ساریا سرمده چرخینا مالا و سپاس دکم ساعت خوش بله ام دوام بکم ماموسا مساجین مجی هدیتین جکونیای شهوج مره مساج شاندی دبیجه صحبتا و گلکی خوش در باست مالا و امجی گلک سپاس دکن مسلاوی خوش در دشینن دبیجه لکونیای جی گلک خوانه نافدار هنه دبی شوربا بامیا سلچوکیان مایه هر وکیدن نانه بگوشت و کبابا تنور بیج گلک نافداره کم بحثوان جی بکم ماموسا نپونیا جبیر کر براستی نانه بگوشت پیدا وانه او که مینا پیداه درج هب کی سر مترا کی درج بناوی هي او تنکه طيبت من دیاوی او پر تنکه هویریوی و گوشتوی جی مثلا بچک با آوا مثلا گوشت تخنن یا گوشت هورکری گوشت هورکری نقیمه يعني نه نقیمه جبیده فرقاوی اوه gerek امجرد من ساتر باشه gerek ولو بی به هورکی gerek گوشت وان بی و مایدانوز شینایی نکردخنه بچک بیبره شیندخنه و لو حبکی درج ود کنه ویلی خو و زراف چه دبی
تایبەتمەندیا وێژی ئەvە مەسەلا نێ گۆشتەیە قۆنیایە و سرویسا ویژه جدایی نه سما ولو ماسته دارکی درێژە رستوران کنیا درێژه یعنی تشتێکی پر درێژە ماسی سەری حیا بینی دخنێ یعنی ئەمە پڕ خۆشە یعنی gelek و هەری قۆنای بەرە بخۆی اره والله و شوربه بامیا جماعه ماسته براسی میشه میجار خۆش بامی حەس ناکەم تحز ناکە ئەز منجی حەس ناکەم زڵام بامی حەس ناکەم خوش نخواریه مامۆستا یان وقتی خوش به چێکردن بامیا خوشه وڵا چقا خۆش بی بامیایە پرجی به تندرستیه لە ئێ کۆنیا باوەڕ دەکەم جودایە بامیا هورکم بامیە پر بهورکن ئێ حشکرینە حشکری نه هورکن پرجی بقیمت الوانه کیلوان آنان gelek زن باهایە باشه کو باهایم ناخون خاطی برای قاسی بی باشه که تحز ناکی مامۆستا نه ولا ناخون ئەو جدی سا بە گۆشتێ چێک ئەم بێژن تەنێ هەرێمامە گۆشت هەستەکە لە چار ئالێن وڵێت ماشاءالله لە تورکی هەر کەس هەرژنامیژی پر هەستێکی جانا سلاوێژ خۆشێر دشێنم هینگەواتە برنواشتە قەتبێتمان سلاواش من نەشان ئیرۆ جێرە بشێنە مامۆستا هەری داویژی جێرە بشێنە ناوێ چی بوو جانا جانان را gelek سلاوێ خۆ دشێنن هینگەواتە برنواشتە قەتبێ چما سلاوە نەشاندی ولا بامی دخوی خو ناخو زلام gelek جوان بامی حس ناکن تشتی ولا مثلا بەزەلی حس ناکن بامی حس ناکن ئێمە ئەم دیرێک ئەو کە ئەم دیرێک گۆشت هەست دکە مەسەلا دیرێک گۆشتێ سۆرکری گۆشت مانغال یعنی زلام ناکۆنە بێ گۆشت خوانە ناخۆ و بێ شێرانی مەسەلا شێرانی ئێوە مەسەلا شێرانی پیرەکە ئێ سڤکن ئێ زلام ئێ گرانن مەسەلا بشەربەتن ینی شێرانی تیجی باوەڕ دکم ینی کارێتە سەر شیرانی ڕاستە پاستانە پاستاناتەیە جور بجور شیرانی چێکی شیراناتێ فاڤۆری کیژانە مامۆستا یعنی ولو نابێت ئێمە تەمە فاڤۆرینە یعنی گۆری تە کیژان حەز دەکەی یعنی ئێمن ئەزم تەv فاڤۆرینە ئەمە کو ئەس قەزان دەبیە مەسەلا قەزان دەبیژە مەزە ئاسبک حەز دەکەی تیجی ئاسبک ئەمە بنوێ قەرەمەلیزەیە هەبکی گران دەبی مەسەلا نە سڤکە نەگرانە مەسەلا خۆز قەزان دەبی هەسک جا مامۆستا مەگۆ شیرانی دەمان بێژن تورکی باقلەوە تێبیرا من بە بەحساوێک کرد مەگۆت مە نیشانەیە وێژی نیشانەیە جۆرافیکشی مەستاندیە لێژ غەینی باقلەوە مەسا دەمان کرد بێژن تورکی ئێکوش دەرڤە مە تەماشێت کردن ئێک وەرن تورکی بەرا چ بخۆن یعنی ئێک و دەرڤە تەماشا دەکەن بەرە کەبابێک gelek بخۆن کەبابە وڵاتێمە پڕ خۆشە گۆشتێمە خۆشە gerek kebabê bixwin gerek baxlevê bixwin gerek guhavîn bî gerek dondurma bixwin dondurma meraşê mesela na helîb zûzû pir navdar e gerek bixwin mesela vê bêhnawan jî derê hinik e gencî wan jî mesela dondurma maraşê çi ye mamostê wê goştê bi zina tên çêkirin maraşe dondurma maraşe tamam goştê şey goşt dibêjim şîrê goştîngin bahsa goşt kirin yo bahsa aklımda goşt ama tevr çi wina bi şîrê bi zina tên çêkirin taybetmendiya wê jî ev e mesela û jê dibên salep heye ew ke çîçekeke toxumê orkîdê jêr dibêjin wan didin hev ziwa dikin ervanê wan derdixin tavê nav şîrê xwe û baş dihestirînin ji wan dibin gerek cekî sar dibî dondurma û zû bi zû jî nahelî yani oktam biçin maraşê teqezem dondurma bixwin gerek mesela behsa mahsiya nekirin em çûbûn Karadenizê mesela em çûbûn Trabzonê mahsiya wan gelek xweş ji bo ku dirêk ji behrê derdixin taze însan dixwin û gelek çeşît hene ana ku em bipirsin herêmê me de mahsî çi ye vê bê hemsî vê bê hemsî pê mahsî tune mesela yani Tirkiye jî mesela sedî şêst hemsî tê xwarin û sedî şêstî hemsî tên dane hev ji bo wilo hemsî pir xweş e lê xencî wan jî levrek jî hene çûpira jî hene sardunya jî hene gerek mirov çeşîdî hemsîya teva tema wan binêrî bera binêrin xweş e û mesela alî me jî ew kê navê çi ye mahsiyê çem tên hevdin sazan jêr dibêjin turna jêr dibêjin gencî wan jî mesela mahsiyê reş jêr dibêjin reşike mesela palamut anaka wextê wan ez bawer dikin wisa her dere palamut palamut ji behra reş datê behra spî hinga wê dema ku derbas dibin didin hev ana jî wext sar e bi yağ e dema lûfer û palamut ana ye ji bo ku dem ana sar e çele ye behr jî sar e yağ digirin mesela mahsî mesela mamosta tiştek acib e dema ku ez hatim Ankara dema ku ez mahsî xwar ji me re pir xweş hat yani İzmirê mezin bûme lê mahsiyê Ankara
gelekî xweşin gelekî bitamin. Mesela Sedema ve çiye yani Erse Ankara aliye Komple. Valat'ta Akdeniz'de yani Bahra Sipi Ege'de o Bahra Bahra Araş'ta, Araş'ta bele. Marmara'da Masi ten hevdan direkt de Ankara. Ankara beladı bir çar aliye Valat. bele. Mesela şev digirin şeveki Ankara'ya. Yani ana evka merkeze van Ankara'ya. Mahsiye her xweş em dixwîne. اره عولیتی انقره جور تری مثلا آمده جور تری مالاتیا مثلا حیا تری وان دروج سه روز در باست بین gerek بوسیت تخنا وان اما معصیه انقره تازه وست دمی Türkiye'de mesela masiye en hoş Ankara cidden çekirin. ومثلا ما قلت وقت palamut ya mamosta le palamut biçki mahsiye ki hişke u zuhaya. Ejdi bir hasnakin. تحزناكي نعم. يروم بس أخواني جريك. كنت حزناكي متكي نعم. ليه مثلا إيكو حزناكن إيكو بلاموت حزناكن مثلا تجي يعني بشاطة Gerek paramutlu خو فرنه de çekin. فرمي اللي بور زوانا بماموس أزي بيجم أنا جوا. بولما تشيكن Ha, عارف gerek شو أنا بدي ماموس azana bejim bera pivazi xo tepsiye xo da rakin. بله و برا پاتاتی خو بیبری خوی سور برا باوجنه پالاموتی خو جیجه کرن برا پر نقالم بی پر قالم بی نابی گرگ نه پر زراف بی نه پر قالم بی او که 2 سانتیم 3 سانتیم برا جیکن پالاموتی خو جراخن خویا خو بهاراتی خو باوجن دیسا سروی د پاتاتی خو بیبری خو بیوازی خو باوجنه ام جرد بم بولما پیچک رون او افجی برا لیکن و باوجن فرنا خو ایکو مثلا پر زوا حسنه کی برا سالچه جباوجنه بله به طعمه پالاموتو خوشتر بی انشالله إن شاء الله ماموس إيكو ما تماشت كم مرلا بريك كوبرا يعني اسم بجربي. بالاموت خوشتر بياغتر جبولو إجا ماموس تأري ولا تمل بخوان وخوانا خورا نافداره هر وكيدن جالك تشتين خود جي نافداره مثلا بهارات برانيجي الهرم إيه. عمل لهطاي المردينة جالك يتي بكار آنين ليه بكار آنينا بهارات لغوري وكا بري يعني هن انسان مثلا بر بهارات تدخل بيش. تما خوارن خرات كن يعني تشيكرنا خوارن جي قال وكا بري خرا كرنا عن خرا نكرنا من لغوري إخوان- مثلا كيجان خوارن بكيجان بهارات دبي دبي ورا ما. تشيكرن انا هنا خوارن هنا ببهارات خوشت بن بله مثلا مفتونه آمده مفتونة مثلا مفتونه باجنه رشید که مفتونه خباقه چید که مفتونه پاتاتا چید که مفتونه وقت ترشكة كنت- يعني مفتونة كندرا مالك چید شوابو؟ کن انا زي بحثه ويجي بكم من بحثه تمام، بهارات اجيب تمام. كن انا مفتونه تايبتمنديه وي gerek تسو اوا سماقي تيخي gerek ترش ببي كنت وي سماقي نخي نابي مفتونه تبي ترشكه نورمال بله شخو تايبتمنديه مفتونه جي ترش بوناويه اوا سماقي مثلا دخن ساعتك اوا اندمني برددن سر ترشكا خو ترش دبي مفتونه انا في خو نبي بهارات نابي ya da mesela kutulka, kutu şamburaka, kutu cahtara xwe bibera xwe reş navêjî ew xwarin xweş nabî. Ama xêncî wê jî mesela masiyê ku tu ezgera bikî ku tu pir baharat bavêjî vê tekî vê pêşa wî tama masiya mesela. Tiştê ezgera da çiqa baharat hindik bî tama goş pirtir tê. بله Mesela vê xwarinê de wilo. Ama tiştê ku em tavên firinê mesela güveç. Güveç bê baharat nexweş. Baharat tama wan teva didî hev. Mesela isot mesela tu İsotlar, bê isot sos. bera urfa isot nexweş xwe kes nameyî. Yani يا بي حادي تشتكي ناخذ شغل ya ez jî naxwim me tu jî Tu jî hez dikî. îro em sêçar tiştê naxwim teva gotî tiştê wilo pir tuj tirhet naxwim. Yani ji min re nexweş ez bere gel jî bilo pir zêde nexin. Tiştê Yani- zêde nexweş e. لما كان خوارن پر توج دكن لان لغوري من ما مسته تاما خوارن هم هناكن يعني تاما خوارن نايد Tê mesela tujbûna xwarê dikevî ber tama wê. Evet. Rencî wê jî mesela sîrik sarımsak. Ku tî sîrik jî pir bavê xwarinekê tama xwarinê jê nayê. اللي دخوان عند سيرك كلا خوش Mesela xweş e ku tu pir bavê jî na çû. Yani tê tenê tama sîrikê bikî. Çünkü tama wî tu je pir tê tama ber zimanê me ji bo wî re gerek pir sîrik jî navêjin. Pir bahara jî nexweş e, bê bahara jî nexweş e. مثلا هرمام المردينه براني كو الشاش بمراس بك ما مسته كيشنيش كلا كتاب كاراني Kişniş. مثلا ديامن نافكا كتلكا بكيشنيش تشتكا Kutulka û turşiya mesela kişniş ترشيا tavêjin. كيشنيش Ha, دار û mesela hinek كلا tavê nav كيشنيش dolmê xwe. حزناك Ez yani ana Dişi tebe xiznak. dîsa pireka û tiştê pireka dibin en alî zilama me. Kişniş mesela piçek tujbûn tê de heye wilo. Mîna tirşbûnê mîna lîmonê tamekê didiye. طعمك جدايه Yani tam nikarim bir tama bêjim.
اما امزلا مثلا direkt ama ببره طعمه گوش ولی direkt ama ama mesela dolma گوترش bir dolma خوشناز Evet. mesela dolma زواکری yani harama batmanı harama merdini ahmedi mesela فکیه خو زوا دکن سبزی خو زوا دکن بله. چله شخور چیت کن آوا گرم ده کو آوا سماقی نخنی ولا خو نخوش Nahoşa böyle. تابت مندی وی dolma eve gerek turş bir bıçaki Böyle. ama limon nabi mesela gerek sumaqi baviş Herema mamosta prani pelo dolmukan bi salça pırt etkin. Beli Mesela aliye Ege'ye be salça etkin. İze Be salça çetkin. rune zeytin edikni Mere rune zeytunat etkin. و به salça و تنه piçki baharat nanewان tetxin ew jî gelek xweş çêt be yani ew jî cudahî ew jî dewlemendiyeke xwarnameye bi rastî ana em çıkartırın rojhilat de yani mesela em çıkartırın Ali Hindistan'ı Ali İran'ı çıkarı baharat zede dibi Bele em jî jok cîranê me ne tama wan xwarna çêkirina wan xwarna em hev dîtine Bele rast çıkar تری rojhilat çıkarttı baharatı valatı me xwarna da zede dibin mesela köri jî êdî hatiye welatê Kore ana mesela ne mi Hindistan'ı evet berine hal welatê me Kore heft baharat dixinav hev Bele köri çedi mesela köri dara köri yetine mesela ne
مرۆڤ عادز ناکی بله یعنی ئێ بەرخاجی پرست دکم کارک و بەرخکە وێ گۆلکە هەر وەکی مامۆستان باسا خوانا دکن لێ ئەو چاوە تێسیری چاندامت کە مەسەلا لە ئالیە بەحرارش لە ئێگەیە لە بەحرا سپی لە ڕۆژهڵاتە ناوین یعنی ئەو چاوە تێسیری خوان و خوانامە کریە یعنی ji بۆ چ تێسیر دکەم خەڵکی باساوێژی بکەن بکەم ئەە مرۆڤ چ خوانە چێدکی ئێک و وێ هەرمێ تێ چاندن وان ددی هەف بۆ وێ خواردنە چێدکی بله ئەە تەری بەحرارش هەر دارستانە و بەحرەیە ماسییا ددن هەف تشتێک گەها ددن هەف بۆ وان تشتێک و ددن هەف خواردنێ چێدکن تێ حرەما مە مەسەلا لە ئاردنگاریا وێ هەڤلەویا وێ یعنی ئیکلما وێ گۆری وێ تشتێک و تێن چاندن و تێن ددن هەف بۆ وان تشتا خواردنێ چێدکن مەسەلا جەمە ئالی کۆچەر هەنە مەسەلا حیڤان پاس خودی دیکن داوارە خودی دیکن چ دکن گۆشتێ پازێ خۆ دخن ئانە گۆشتی مریشکا دەرکەتیە بەرێ گۆشتی مریشکە نە دەولەمەند نە پر ناودار بوو ئانە هێدێدی گۆشتێ مریشکا کەتیە یعنی بەرێ تەنە گۆشتێ میا دخوارن گۆشتێ بزنا دخوارن گۆشتێ مریشکاژ نە بتەندروستیت بێژ نە بتەندروستیە سێمە هێدە شتێک و مەزن ببین دکن بە پر تالوکەیە ینی نەخۆشە ئەجی پر مریشکا دخۆمەمان نە شتێکی خۆشە گەرێک مرۆڤ خاتەبی غەنجی وەسە مەسەلا حیڤانە خۆدی دکن چتکن شیرێوان دت سۆنا چتکن ڕوون چێتکن ڕوونێ ماڵێ چێتکن ماستیە خۆ چێتکن چێتکە مەسەلا بوی ڕوونی خواردنێ چێتکن بوی ماستی مەسەلا مەهیرێ چێتکن حرەمامەدە ساوارە خۆ دخنێ برن یادا ئەوکێ خۆ ناوێ چ بوو دانێ خۆ دخنێ و ماستی خۆ دخنێ دکن مەهیر وێ هەرمێ ئەو تێ چاندن مەهیر مەسا هاتی تێسچکردم نا مەهیر لە ئالی ئەوکێ ئالی وانێ مەهیرا وانێ هەیە ئەو تەشکیلکردنە و ئامەدێ گوتیە مەهیرا ئامەدێ دیاربەخر مەهیرێ قەی ئاوانێ جودایەش ئامەدێوان ئاوانێ گها دخنێ گها تێدخن منە بەحسە وانێ بکن باژەرێ وانێ ئالێ متفاقت gelek pêş hatiye û mesela ciyê pir xweş ciyê xwarinê wira çêkirine em gav kedin behsa wê jî bikin. Gencî wê mesela titerê Akdenizê de hem goş heye behra spî de hem masî heye û hem giha heye. Mesela mutfaqa wan dewlemend e alî wiro de. Bilak û pir turîst jî diçin. Bersa mamoste bawer kim tesîra wê jî heye bi her awayê gelek xwarin ve xwarin li wan bajaran hebe lewra ew ji bo yani tiştekî cuda ye em nexwarinên heremîne. Ew xwarinê em jî endüstriyel xwarin yani xwarinê mesela otela tê çêkirin, restoranta çêkirin. Ana mesela xwarinê gelek welata restorantekê te tê çêkirin. Ew ne xwarinê wanê heremîne mesela. Tu behsa xwarin heremî dike. Belê. Yani çünkü mesela bahra spî de mesela masiya çêdikin, goşta çêdikin, goşta tavê mesela tandurê li Akdenizê heye. Yani gencî we mesela koçerê wira jî hene jêr dibêjin yörük. Ew jî goşt, rûn pir zêde dixwe mesela zêde çünkü çê dikin. Aynı tê silîvke mesela mastê silîvke navdar e. Ew jî mesela nexşa xwe sendirne, nexşa coğrafî. Mastê silîvke. Belê. Hebke hişk e ji bo ku mesela manda jî canewîra hene, manda jî hene. Mastê şîrê manda te got ya pir xweş e yani. Pir hişk şed. Erê yaxa wê zêde ye. Çiqa yax zêde bî, maş hişkîtir çêdibî. Belê. Her wekî di mamoste te behsa wanê dikir. Bajarê wanê silav rêz hevalê min hêjanên vira. Em jî gelek silavê xwe ji wan re dişînin. Mesela keledoş mamoste. Xwarina wanê ye a kî dere ye gelek bajar bêje a me ye ama Keledoş nîşaneya erdnigarî nîşaneya coğrafî sendiye. Ser keledoşî ama Bedlîsê jî çê dikin, Heqarê jî çê dikin, hinek alî Mûşê jî çê dikin. Em karin bê keledoş alî xwarina serhadê ye. Serhadiye ye. Çi dikin goştê xwe dixînin, savara xwe danê xwe dixînin û gihayê wê heremê didin hev. Wan gihayê dixîne Kîjan gihaye mamoste yani tenê ew giha li wira çêdibin. Çiyayê wan zozanê wan didin hev ne gihayek tenê. Sê çar gihane yek ew ke sîrîk e yek ew ke kengêr e. Wan gihaya dixîne û gencî wan baş dikelênin ew ke keşkekê. Baş dikelênin û dawî de em jêr dibêjin cem çortan jêr dibêjin. Çortan. Yani ew ke çawa ye ne mastê ziwakirî heye ya. Wî mastê ziwakirî tavêj ne? Mastê bi xwe dibêjin ew gelo te behsa. Yani çortan tiştekî din e. Ez ê behsa çortan jî bikim. Mastê xwe jî dixîne tev de dikelênin
çi dibi keledoş. Keledoş tiştî ki pir xweş e ku herî herema wane gelek bixwî û mesela alî wane de sêçar ciye restorantê herêmî hatine çîkirin. Adem şef heye mesela, Nordu sofrası heye, Urartu restoran heye ku turîst bî, ku ziyaret bî, ku çi bî, ku çûn vanê bera wan xwarinê herêmî bixwin ezim yani vê ji wan re ewkekê xweş bî. Dora gola bahra wane bigirin. Masiyê wanê jene mesela. Masiyê wanê jene wisa. Ben ava soza ya bari ji wê masî pê ve masî wira çê nabin. Ere cureyek çêd bene wisa. Tenê. û yeke biçûk dîtin ev nayên xwarin mesela pir bixwê masiyê wan. Mesela çünkü zuwa dikin ji bo mesela ji bo havînî ji xwe zuwa dikin dixin tandûrê mesela tandûrê wan hene dadiqînin û dixin tandûrê masiyê bi tandûrê çê dikin mesela alî wanê. û pir xwarinê bi giha heye alî wanê. Savara bi giha heye, keledoş heye. Gencî wê jî mesela Sîrwas tetxin nav. Sîrwa ew ki gihayê me ye mesela. Gihayê me ne tetxin nav savarê ew jî. Rast e. Mesela savara bi noka çê dikin, bi giha çê dikin. Gencî wê jî ku mirov govanê taştê tê bîrame. Taştê. Beraber gora wahnê Feyzî Usta heye, Suçî heye. Em nav pir nedim mamosta. Êku me tevaşe kir te birçî bûnan. Yani cudahiya wê çi ye taştêya wanê? Çeşidê wan pirin. Sed çeşit tetxin. Yani ne sed çeşit biçî mesela mirtoxe heye, kaput heye, nanê wan cût heye, hûreçela bi gîza heye, rûnê wan heye. Taştêyekê xweş e. Bera êku herin îro jî karin bixwe. Yani çar alêm wede çixwe gelek ciye taştê be yani Wan qavat. reklama xwe biya wayî dikin. Belê. Bem taştêya waniyan dikin. Heqî xweş jî digirî yani xweş e taştiya wan xweş e. ere xweş e mamosta. Te behsa gihayan kiriye mamosta li Erzurumê şorbak ve xwar bû. Rastî pir kêfam jê re hatibû. Ew jî bawer dikim li Erzurumê navdar e. Şorba ba mas de lê gihayek tetxin navê. Yani Tirkî jê bêjin aş otu. Rast xuyam ew ke şorbe şîra me ye. Ew ke şorbe şîra me ye bawer dikim gihayek kişnîşî jê re dibêjin hin hereman. Yani gayekî cuda ye. Li wê herêmê tê çêkirin Waka baktanûs e. Hûrik ama. Ere hûriktir û behnek jê tê. Wextê tetxin nav şorbê Kişniş ere. Mesela ew jî gelo ew kistandiye nîşaneya coğrafî neşaşim siyû tiştek evkê wan hene xwarinê wan heye. Nîşaneyan hesendine. Malatya mesela pencî xwarin ew jî mesela Malatya jî xwarinê de pêşterî. Xwarina wanî ê peş de mesela qazan kebabı jê dibêjin. Kazan kebabı. Belê. Qahat kebabı pardon nav dixin mesela nav beroşê Kurd e goştê xwe dixin nav qaxiza dixin nav beroşê yaxê berdidin serê 4-5 saata de firnê de baş çê dibîjî û lo goştê wan dibî hûr û hûr û bi nerm bi tam. Malatya jî mesela qaxit kebabı navdar e. Mamosam xwarin basa xwarinan dikin lê hin xurek jî gelekî navdar in. Mesela te basa Malatyayê kir li Malatyayê qeresî pir ew qaysî pir ew mişmiş pir navdar e. Li Adana mesela şalgam gelekî navdar e. Hepkî basa wan jî bikin yani ne tenê xwarin ve xwarin. Mesela ev xurekî nîşane distênin. Xwarin nîşane distênin. Mesela Batmanê çîlekê Sasonê nîşane xwarin Silîvke direkt çîlekê wan sen Adana şalgam turbê jê dibêjin evkê havuç navî bir kirim ê reş. Gîzerê reş. Adana Ali Çukurova. Adana Gîzerê reş navdar e. Ondan sonra Antepê fıstıqa wan heye mesela Siirtê fıstıqa xwestin diye. Terî jor de mesela dîsa Sasonê gîzê xwestindine, Bitlisê Adilcewaz gîzê xwestindine. Terî alî Karadeniz'de Bahra Reş de jêr dibin lahana, qara lahana nîşaneya xwestindine. Tê alî Marmara'da alî Bolî de giha hene mesela. Gihayê Bolî hene ew jî nîşaneya xwestindine. Tê êgede nêzî 34-35 giha tomar kirine nivîsandine xwarinê wan jî tê çêkirin. Em karin van mîneya zêde bikin. Dîsa mesela mast. Mastê Afyonê evka wan heye nîşaneya coğrafîsan diye. Ji gayrî qaymak mastê jî. Mastê jî a. Hişke tava mast em jî dibêjin tavayê mastê tavayê. Hişke tenike û biyax mesela tu lo bi kevçiya dixî tevkê û lo bala nabî. Hişk dimênî.
ساعت خوش مامۆستا me dîsa naberekê müzîkê bidin çerçeve. sohbeta me xweş derbas be nabawer dikim gelek mesajî hatine dibêjin we temaşe dikin em birçî bûn serê spehî me taştena xwarî û basa xwarina dikin Rasta xwarine fikrê gelek insana pê heye her ro xwarinê dixwin. saat xoş mامۆستا kerem kin. وقت مانی بی تو شیا وزمندو چما میره چاورش می گونی شیا وز بربو وقت مانی بی تو شیا وزمندو چما میره چاورش می گونی ریزه بربو کلامو وان تو دیما زوپه بوکه وانم دردو آستاریه نشان تو خسی کنه مدی کلامو وان تو دیما زوپه بوکه وانم دردو آستاریه نشان تو خسی کنه مدی از اندی تو را برس کامی واجی در دو مدی حال نماندو که ساری واجی در دو از اندی تو را برس کامی واجی در دو مدی حال نماندو که ساری واجی در دو دیجه سودی دانا لر پینی کوارو ریه تو یانو مویر دینا بنا تاری سونا چراغین نو کوده میخو استو یابانی سیدیا تیره تو ده تو رواجی کلامو دیجه سودی دانا لر پینی کوارو ریتانو یانه بیر دینا بنا تاری سونا چراغین ناکو ده میخو استو یابانی سیدیا تیرو تو ده تو رواجی کدامو نه زندی تو را بس کامی واجی در دو مدی حال نماندو که ساری واجی در دو از اندی تو را بس کامی واجی در دو مدی حال نماندو که ساری واجی در دو از اندی تو را بس کامی واجی در دو مدی حال نماندو که ساری واجی در دو Vava saat xoş. Stranên me îro gelekî baş yani repertuara me îro. Mala vava. Belê mamoste em devam bikin besa xwarin ve xwarin herêma xwe welatê xwe dikin. Yani ji xeynî rojane, rojan taybet, rojên wekî şînî, dawatan de jî em xwarinên cûr bi cûr tê dikin. Yani xwarin piranî ew rojê daweta, rojên şînî em bêtir giringiyê didin mesela xwarinê. Yani mesela Avrupa, وڵاتê din newsaye. Li ew jî ji bo me xwarin pir giring e. Mesela dawetanda kîjan xwarin li herêma me tê çêkirin? Berê ana herêma me de daweta da golika jê dikin, berxika jê dikin, miya jê dikin. Bi roşa ji bo mêvanê xwe goş çê dikin û savar çê dikin û tirşikê çê dikin bela dikin. Roja wanî şahî ye, kêfxweşî ye. میوانه خوره خوارنه خوش چید کن بلاد کن. aynı şekilde ana ولاتی مده هرما مده دما شینی دما تازه خوارنه چید کن. دمان بری ده زیده بو ana ve van roja de kim buye
ji bo ku derfetên çûn û hatinê erebe zêde bûne kes şeviye namênî tên taziya xwe dikin derin ama berê ku mirov taziyakî wê hebû cîranê wan tev mala xwe de goş çê dikirin savar çê dikirin tanîn mala şîniye Yani herkes berewşe Belê. bi xwarina xwe re dihat mala adeta Rastî çanda me gelekî xweş e. çanda me ku xwedî derên xweş e Belê civanên ana pir çanda xwe xwedî dernayên şermezar dikim ere wallah xeberatê olsun. rast e rencî wê jî mesela tu terî ew kê alî Qayseriyê alî Nîxlê alî ew kê Malatyayê jêr dibin düğün çorbası Belê. ji bê çorba dawet heye dawet. mesela goş dixînê mesela bi mast terbiya xwe çê dikin hetî lîmonê jî berdinê goştê xwe dikelênin Belê. taybetmendiye tenê ji bo dawetê çê dikin mesela ana gerek insan hinek ji mala xwe jî çê dikin ama tenê ji bo dawetê mesela çorba wan hebû mesela dema dawetê mirov şekir bela dikî mesela bu şekir bela dikî ser insana zava sêv tavê mesela ev çi ye ev çanda xwarinê bela bûye nav gela nav civake Hin mesela aliyan ji mamasa te goş şeker bilo parçakê şekerê mezin Ha. ser bûkê dişkênin. Ew jî çi de çanda me. nizam veya Yani bawer dikim li aliyê Egeyê ew jî çandeke li bawan hin gundan şekil li ser bûkê dişkênin. Mesela şekereka Rast e. mezin. Baştır zan navê nizanin. rast ha Veya dişkênin mesela Rast. be bo Ali herema me şekir bela dikin Bela mesela dikin, nok bela evet, dikin nok bela dîsa dikin. mesela dema ku berîwan beriye dest be beriye dikin nokê xwe dikelênin danê xwe nok bela dikin navpes manavê çi ye? yani manavê berbere bereket nav evkê me de bî bereket şîrê me de mekevî Belê. manavê ev e mesela gencî wê jî mesela cem me Siryanî hene Yezîdî hene alî Yezîye de çarşema sor heye mesela xwarina taybet çê dikin ê ku tê mesela îbadeta xwe dikin xwarinê xwe dixin gencî wê mesela Suryanî gelek insan zanî Suryanî çöreyê hene ana mesela midya de Mêrdînê ana navdar ku turîsterin Mêrdîna şorê pastana ana çê dikin mesela Giş li derve neş xwe pir bi baharatê de heye orta wê jî hurmatê de heye hilma wê pir xweş e Belê. hilmekî xweş derî mirov ew jî hînga mesela îbadeta xwe dikirin jêr dibêjin Pasxalya Ayda Pasxalya Belê. hêk dikelênin hêka boyaq dikin bala dikin çoreka çê dikin nana çê dikin Belê. ev jî çanda xwarinê de nix çeke olî yani dînî bir değer Yani belê mesela maznemin cana bas dikim mamasa digotin yani li Mêrdînê Suryanî û Müslüman nav hevdû de mezin bûye. Rast e. Yani tu fark di nav berawan de tune yani cana maznemin bas dikim bêjin em jî me buwan re hêkan boyaq dikir. ana din Mesela yani dînê tiştekî pir xweş e. dînê Em Müslüman hürmet edin dinê wan jî. rast e ana din tev berî 10,000 sala bûye derketiye Derketiyor. berî insan tev nav hev de ew ciyana xwe derbas dikirin ana bera alî olî de firqek nekevî nav insana gencî mesela goştê baraz de Müslüman nikarin bixwin ama cem kîjan Suryaniyek goştê baraz da naxwî Belê naxwin. yani birêziya saxiyeke didî cîranê xwe Belê. em nav hev de mesela xwarina gundê me gundê me qiletê heye gundê filaya mesela Ne tam veya bu gotana Yani- hem değer heye di gundekî de sê hem jî mizgeft heye. mizgeft sê mizgeft hene sê dêr hene mizgeft heye demekî ku insan re bihêle xweşiyî heye ama ana siyasetmendar ev pêşevkê insana nahêlin insan nav hev de jiyana xwe derbas bikin ku bihêlin mirov Yani xweşayî Mêrdînê vî alîde bajarekî cuda yaz. Ay mendî jî heta jî wilo aynı wilo ye Yani ber ew jî bawer dikim çanda tesîra çand gelek heye. Ji Rast berê e. de ji bo ku nav hevdû de ne ya. Ecranê rêzê wan nav hev de Rêzê wan nav hev de. terin mahsera bi tevre terin mahsera mesela davetê wan nav de tên davete mesela ew xwarinê çê dikin Suryanî jî terî xwarê mesela çê Yani dîsa xwarin wan tîne ba hevdû. Belê. Mesela mamasa yani xwarin vî awayî. mesela nixşekî xwarinê ev ha mesela Ere. Yani lebûna civatê tê hev ere miserî de jî min got ya mamasa dema ku em bi hevre sohbetek bikirin bêjin ka me hevre xwarinek bixwin. Ka varî warne me hevre ya da mesela dur tê dibî meyvanê min dibî wala ku tu xwarinê nexwe naşênim Hayata sedan şey. ya tê derba bixî ya tê xwarinê bixî Yani nabêjin tu gelo tu birçî ne birçî cî de xwarin amade dikin.
يعني بوی آوایج چند خواست گله کی حز دکم راسته يعني مثلا دما كمان بعض حواله کی خوب بکن يعني بيجي مرديني که افخار نجمانه چک راسته یا دا مثلا اینجا تاعت شیرانیه بینه اره دما مثلا دچم مالا حواله کم مثلا روشلاتا اد بيجي روشلات بحر رشه اد بيجي مثلا باو بحثي پر جدايه و پر محسي چتكن كاجمرا ماسيان چك يعني اف دبلومنديه که براسي گلکم قیمته چاندا خو بزانبن يعني دوی دمه دجی يعني خوارن نتنج بو چاند باور دکش بو درونی امرو جی گلکی باشه مثلا انا كالميديا جواكي دماز چکرنا خوان تماشت کم مجمع مسته تبرچیدی اهم از برچید بم همش جبا من وقت تراپیه زانبویه که اره وقت تراپیه که هند بم از تشتكي جوان هند بم مثلا انا پر بويه فنومنه خوانه درکتنه فنومنه خوانه درکتنه و بلکه بالاتجی کشاندیه لسر مدیای جواکی پرانیج لسر اینستاگرامه خوارن لخوزای چتکن راسته لخوزای چتکن و داویجن اینستاگرامه بر آوه مثلا دارستانه چتکن محسیه خو لچم دشونن مثلا راسته يعني اوجي باور وقت تماشتكم قالك كيفامته لسر ويت تجي ما بس تجي وانت تماشتكي تماشاتكم مثلا وينجي بشاته غاسترونوميه وينجي يعني باوردكم خوندنا و بشيجي قالكي خوشه يعني دماغ تبي مثلا تشما في بölüme tercih كري ما مثلا انا صدما که هم کی جوده اما مروف تف انسان تف خوانه دخ بله يعني فكره که herkes fikri ve ser خوانه هيا بله انسان تف جد به ولا اف خوارن خوشه اف تام جمله خوشترتي صدما و herkes خوارنه دخی و مثلا خواستنا وانی خوارنه جودایه اف دبی اشیرانی هستکم اف دبی اشگوز هستکم اف نتشتکی اوکی دمکی علماندنا بی ولای او کتگوت یا مثلا از خوارنا جا خو پرتر هستکم بله انا چما وی اوکی نوی چوب چوم گاسترونومی بشه گاسترونومیه لیست خلاص کرم از اینجا بچوک بومجی علی جا خود کرم متفاقی ده. تش حزدك؟ حزد کرم. دمکی نام ده یعنی دلیم ده چی؟ دلیم ده چی بو مثلا شیرانی چیت کرم، برک چیت کرم. اشخاص دخواستم مثلا. یعنی کل مروف در فتا مروف هبی برا تشتیک و حزد کی برا بکی. بله. یعنی اوجی بو ناسبه مشکوش خودیره. انا ما مستطیعی جد کم. یعنی ایشالا کل مروف چه حزد بکی برا ویشی بکی. از بخشکی ولد کم. شخو مرا وقت مثلا دیام هرتم گوتنا کاوه هیه میرو بحث دیا خو وقت يعني سلاو رز دیات مرا سلاو خو همو دای کار دشینه يعني دیام هرتم گوتنا دبیجه مثلا خوارنا خوش هر کس دبیجه نکار خوارنه چکن دیام بيجه تشتك وساتنه وقت مرا بدله خو چتکه او خوارنه خوش چه بیشخه راسته يعني وتعمدستا ومرا بدله خو چکی وقت مرا ناخذ خوارنه چکش خو تمام خوارنه جي راسته مرا تعمل شويه خوارنه ناکه يعني وينجي باور دكم مش بكون في چکنا خوانه منحس دکن خوانه وجی باور دکم ناگلکی نعم يعني ايش دستم خوش ايك ودخن يعني مال خوانه چتکی ماموس نا ولا جانان ناهلي چما ناهله كم متوقع والله دكم مرد رخريش دكم بكاد دري جار كدن چنكه انا مثلا ام بيرك دما كم خوانه چتکن عالی كده متفاق دن هفدو دي چتکن خويا مسترس بده كم متفاق حياي برم خوانه كه چتکن امام ظلام نولون ام كم ما جيت ام بكم چكم جيت چتکن پش خنالر ماموس جار دبي حيا قاچا ياخ كرمه ناخذم اما علماندنا ام جي اندستري تشارج دشغلنا مثلا متفاق اندستري هر در واله برد سيما واله امكان راح مالي نولون هفدو پشتی کو خوارن چکر مثلا او قريجي وند دن هفدو نه چابا gerek ايكو آشپاز بي gerek برد سيو پاقش بي اما تبكي نكي ياخ وقت بيت قريجبون چه دبيت بكينكي ناو كي ماليه مالي دبي ولا وراكت مثلا چه مامو سزاني هنگام پیرک متفاق پاقشتکن يعني پاقجی لسر مله پیرک آیا ماله و دمام متفاق ام هرو خوارنه چتکن ام هرو متفاق قريجي بكن ام چاوا يعني ام ناگيجن کار خو يدم راست يعني ام پیرک جي يعني گرك حقيمه جي جانا انا ام نكرم حقيقه سر ساعت خوش مامو پرسك هاتيه دخوازم وياج اشت پرسم دبيجي ونكارن جي كرم اخو بحثا ماسيا بكن اما بحثا ماسيا كل باور دكم ماسيا ولاته ما ايچما بكار حب كيدم بحثا وان بكن حرام محمد ماسيا چم تنه دبريجن او ك اي بحرارش بوغلامه چناكن پاخش دكم ماسيا خو هور دكن خو و بحرات وين ودخنا ورفان
و دبريجن يعني حرما مدى يعني كماسيا حرما ميا پیشروج ده ازم في خوارنه دنجي بمعصيه چيكن اما علماندنا ولو علمينا ولو دخن يعني و معصيه چما ناوكي بحرانه تعماوان كمتره يا غوانجي كمتره مثلا نبخوي غنجي ويجي يعني دمكي چشدي وان پره اي چم مثلا جي سار da ala balık çedibin kem ev çedibin çıka sar bir yağ bir yağtıra mahsi o koştura ama mesela gola da çama da sazan dediği hep mesela tev hastiyavanın tev evken yani mesela insan pırcı hasnaki ku degrinci mahsi buçuk bin debrej master cihurdikin debrej yani xanı ulet te çekin mesela kijan mahsi çava te çekirim ama mesela her mahsi dve demek ame baqaleden تقاز ام بارvan بكن ام çap ana bejim ku nav runda baqalene gerekun ervan bikin çünkü dama ku runu masi nav hevket direkt mere goş debreji hurdiki ama ku am dixnav ervan u am xoya xoş berne ve ev masi hurnabi xeyrawlo ya da mesela ku bu xazmune mangala masiya çekin gerek mahsi ve hepki girbi ya levrek ya çupra çıka hurbi buçuk bir hurdi bir mahsi bele çıkamazsın bir hurnabi o kafşlevi evki çermevi kalıntıra haşktıra hurnabi evkavi taybetmendiya ve eve yani her mahsi bir ara vayıcı te çekirim te çekirim mesela hamsiye tikari buğulamacı çeki tikari tabet çeki tikari ızgaracı çeki demek ki ızgara da çekili limonu xo tennek texnav evki xo mahsiye xo bera balavala nebin limon mahsi hafte limon mahsiye hafte ne sonra her vakit ما مست ما بسا خوانن دعوت کر لبسا خوانن شینی ما آشینی کر ما دعوت پر نکر ما مست لأجا يجي تشتكي بالام دكشة زواج خاطر بيجم هري داوي بروختي من أما كشكك برتي تشكر ما مست حليسة أم جرد بس حليسة لهرمان تشكر أزي بيجم أنا هل تشارالية ولات حليسة كشكك تشكرن توقع تشكرن on Amasya تشكرن İzmir'e تشكرن Antalya تشكرن Haramame teşekkürün, Livane teşekkürün, taybetmendiya keşke ki pır te bıraştın. Yani dane xwe taybetmendiya ve bedan çenabi keşkek dane xwe urune male. Dema drejde hedi debrejin u evrun u dan nav hevde de hali hinek goşte mirişka dixne, hinek miya dixne, hinek dawar dixne. Ev her se tişci yani dan, goşt u runayvan ji nav hevde baş te bıraştın dibi evke macun ki u jer dibêjin keşkek cem dibêjin halise yani ege yeji evji xwaneke navdar her restoran ama mesela 4 saat beroşe aslında çe dikin hedi hayat dibêjin mesela ناي تشكرن جبوكو تشكرنا يا زحمة الدعوات عند تشكرن دعوتن ومثلا بقيمتها يا تشوفوا ميفانداريه كي تبي ميفاني جران ميفاني مثلا تايبت جير تشتي ولا تشتكن جمش ولا مثلا كتلكا تشتكن herkes ile çeynakın mesela ya da kabul edilmez herkes ile çeynakın çıka evci evka çandaka xwarne ya gerek spaskim mamosta spaskim demek ki hoş der bas bu eyvallah vaxtdaki hoş der bas bu ve cari bavar dikim vaxteme teramekir caradın mesafatlarda terne bu mamosta gerek spaskim akademisyen İlker Aksoy Malatava bizdeki keyf hoş bum gotna katay bedavi hebi تکاری بیشتر. بمینی خیر و خوشیه ده از گلک سپاس دکم مروی باش و خیره دو خازیره خیر و خوشیه ده منن. مالا وافا. سلاوج سلاوج نه شاندم. تشاندم ama sen bir ne? Hamdülillah ne halindeyse. Gele Batman'a gele Gündem'e gele